Upo Francis ula penkut ya kejingwan jengo jeng sya Indonesia hakasngi palai Rio tarik nailur ar hajar ar pusau. Na Jakarta undi unong yalam jokaniam Catholic un beteng ya kejinglet jeng sya Port Moresby, Papua New Guinea. Ha kejingkran kublai ha Soekarno Hatta International Airport upo ula penpau ya kejing sngongo ya ke Indonesia. Namar kejing priang sngob bahaya Ula ai kublai ru ya ki borsen syar kari kiba layarap hakani kejinglet jengo jeng Upo ula penbena ya kejinglet bandang wan jeng sya Papua New Guinea, Timor Leste, barsya Singapura. Ula kedau ba kejinglet jeng kan kentup ya kejing yat leng ba kasun beneng jong ke Indonesia. Kadba udang mi na Garuda Indonesia ula penpau ya kejing kenmau bas ngau tenat jeng syapang kari Indonesia, bat ula turwa ya kejing kerku kerdo ya kipat ba nong Indonesia. Ngapan ya kejing kerku babo na ublay na kebenta kari jong pi ula ong. Lakmi lenti bon poi sya Papua New Guinea kumba Henriu San Pau Janmit kapor jong katekari ha Papua New Guinea. Ban pentik na bo upop un misuk ki pulut ke Jakarta Metro kilabo syajar sispa Henriu kusangut ki breu ban ajing pahara. Baro kidan Henriu spa nyopo arngut ki ofisar ki badon hakaker dan VIP ban senran ya kajinglet no jong upop na Terminal 3 jong ka Soekarno Hatta International Airport kat ba South Park khandai pulai ngut ki breu labu ban pahara ya kalenti yat na ka Vatican Embassy kari Indonesia syakakat lingsun laong commissioner kari uba Adi Aris Idradi. Utai commissioner ulaong ru ba dan hadu khandai hajar ngut kisipai ki ba pet bakmi yakini kisngi ka jingdon jong upop hari Indonesia. Oke bang. Ya, nutupin bang. Nutupin ya. Cuma dapatkan. Kamu jangan Yoi, tahan.